karda sa lagi. Karda sa lagi. Sakay tagpabot gikan sa tapilon ug dagkog baon duyad-duyadon tulo ka oras gyud ikaw dagadon. Kilig og jutay lipog og gabay gudit kagyud ikaw iday. Idig budal sa baon pamut mo sa rasay kurog ibog sibod butang si kag baon mura kag isog dahubod. Idig abot sa baryo musugat ang mga tao bali payod gyud sila kaayo. Kay bakita na dila si Dudong og Inday. Karda sa lagi. Karda sa lagi. Kung gusto mo mag-jogging inyong libot-libuton pagtaw daan baryo baryo linaw kag turisyo liog-liog diritso sa airport talan-aw nindot gyud kaayo. Kung gusto mong adventure sa dakit-dakit mo ato kailina Iskalcom Twin Beach ug Eco Park. Unya magpahayahay ka sa hilipad. Karda sa lagi. Karda sa lagi. Kung gusto mong seafoods magpakuha sa tagali og liog isda kidhason sugaki tuyom og iskalop. Magpiknik sa Labadok daag sadbaw na pagkanindot kung dili ka pa matagbaw mag-swimming ka sa Digato. Kunya magpabukod ka sa dagkong mga iho. Karda sa lagi. Karda sa lagi. Buka mo gigutom sa daan baryo mo kaon sa Sal's Restaurant istap nila mapiyabihon ug silang tanan mapahiyomon. Kay ang ilahang mga sunan labian yun ikaw.